Rĩu Mutahi Kahiga na ũrĩa nĩ ngavana wa kaũntĩ ya Nyeri nĩarĩkĩtie kuga gwa kahinda gaka nĩarĩkĩtie kũingĩra mwena wa thirikari na aragĩkorwo support mũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Mũthenya wa ira nĩtũronire George Koimbũri na ũrĩa nĩ MP wa kũrĩa mwena wa Juja, onake nĩaragĩkorirwo akĩeherera kĩama kĩa Rigathĩ wa Gachagua na aragĩkorwo akĩjoin kĩama kĩa UDA na aragĩtangatha kũrutithania wĩra na mũtongoria wa bũrũri. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ Moses Kuria nĩarĩkĩtie kwaria ũhoro-inĩ ũyũ wa andũ gũkorwo magĩthama kĩama kĩa Rigathĩ wa Gachagua na magagĩkorwo magĩcoka mwena wa thirikari, kũrĩa Moses Kuria augĩte atĩ kĩama kĩa Rigathĩ wa Gachagua gĩtirĩ na ũtongoria mwega na gĩtirĩ na agenda, no ũndũ ũrĩa atongoria a kĩama kĩu maragĩkorwo magĩka nĩ kũhũrithania Akenya. Mwĩroreri reke ngwĩke mĩario ĩyo ya Moses Kuria agĩtarĩria, no ndũgakĩriganĩrwo kũnjĩra mawoni maku nĩ marĩkũ thĩinĩ wa comment section. Enjoy. We cannot feed our people on slogans without a strategy. And let me tell you something. Nimejaribu kutumia formula zote za hawa watu wa one-time kushinda kura. There is no way. Mimi ni mtu wa hesabu. Hiyo nilisomea mpaka university. Nilikuwa kwa Matiba kwa hesabu. Kwa Kibaki mara 3 kwa hesabu. Uhuru mkamfanyia hesabu 2 times. Ruto nilikuwa 2022 mambo ya hesabu yake. Hakuna hesabu ya siasa ya Kenya sijui. Nimejaribu Pythagoras, dental formula, there is no way for hawa watu one-time kushinda kura. Hakuna. And by the way, not that they are happy with William Ruto, but they are unifying factor. Makabila yote ya Kenya is one Rigathi Gachagua. Alijichomea na hataka kuanguka na sisi as a community. Who can trust him for a coalition? Kwa sababu watu wanajiuliza hata mkishinda na yeye hiyo nyumba itakalika namna gani? So amechoma bet. Yeah? Hakuna Mjaluo anaweza kupiga kura pahali Rigathi yako. Hakuna Mbaluya anaweza kupiga. Wewe jiulize tangu Malava. Wewe umesikia kilio Malala? Umesikia kilio basi Malala ino wewe? Because niko manaruza unatopeleka huko kwa mtu ile ashias. Eugene Wamalwa unamwona hapa, hebu apeleke Rigathi Gachagua kwa Trans Nzoia. I'm challenging him. Yani the small opportunity juzi alikuwa Kangudo Saturday. Nafasi kidogo ya kuongea na Wakamba, nyinyi mlete 4 million. Do you think those people can trust him? Ati mimi am the opposition na opposition ni mimi. Ati bila mimi hakuna opposition. Sijui nikienda kulala hakuna. Is that the language of wooing someone? Hata sijui alitongoza bibi yake namna gani mtu. Is that the language, honestly speaking? Hiyo ndio lugha ya kumconvince mtu makabila mengine kuja tufanye pamoja. This man is taking our community to the ditch.